Shalom. I want to start by giving all praise to Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, Wahar Rokar Kodash. A double honors to the apostles and elders of Great Millstone. Salutations to all Yakim across the earth for doing this work in sincerity and truth. Shalom. This video is going to be a video in the Papiamento language, the language that is spoken on the so-called Dutch Antilles. It's spoken on Curaçao, Aruba and Bonaire. On die video aqui, tá video de papiamento, então tem video aqui me que papia over die RFID chip. Zo'n chip, daar worden de chip dat is mark of the beast. Bijbel dat papia die budget. Ik koos aqui, wat mira, maar não tem que tomar, pessoal. Então cos, botar assim cos para Satan, botar assim muito bisa, botar terá covenant, zekerment, se botar cos, botar contra Yahweh Shai. Contra é um que você chama Deus com Cristo. Você contra não. Se você toma coisa aqui. Mas me ler na inglês e depois me explicar que coisa significa. Revelation, chapter 13, chapter 13, verse 13. And he does great wonders, so that he maketh fire come down from the heaven on the earth in the sight of men. Verse 16. And he caused all, both small and great, that to him there, si botin hopi, sen, of nada, of bota, lagabisa hinde normaal, of hinde kuta ding regering dan, hinde dan kut zogenaamd in statusauto. And he causes all, both small and great, rich and poor, si botin sen of no, free and bond, lagabisa bota ding prison of no, to receive a mark in the right hand or in the forehand. So bij te bisa bota je koos ding wo mang drechi of ding wo kabes. Ding wo kabes ik men patrap ding wo hersenen dan. Betin koos die bij YouTube, betin video bota wak guy go pone koos ding toro su kabes. Brain chip, anto botawa que para polaga todo para maneira que também botin filho com kakalaka tenje kakalaka com nangda com telefone com seu telefone e da laga kakalaka by com a banda que so ora botamira coisa que sei tinco ponebo pensa acaba se não porrasse coisa ku kakalaka anto ku toro ki não porrasi ku bo se você me coi aqui first anto também que é escrito bisabo batico tu me de moment drechi pero não me este de moment drechi só bo também bo tu me de moment robes sei que men kijk diegene te keren si mi pone de mi man robes ora minta sina de malo pero not cos nota sina en tra sina betekent toen me sowieso niet wat toen me wat de ding perdi laga alvisa ora na cuevo anto pone dembo anto bono no akere e ora botin chance com Yahweh Shai, Yahweh Ba'asham Yahweh Shai,
te ayudava persoon bom tume meneer Bokke vrijwillig. Si wat tume vrijwillig ora wordt klaar. Verse 17 dice que Revelación chapter 3 y verse 17. And that no man might buy or sell, save he had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Si tame en kos kunang tahasi, wak buting hene ko te biringa den gera. Na Amerika nanti hopi nang no, nanti bringando den gera na pere na mang of na pia. Anto dunana mang of pia falso, anto dunana e chip, ding nang hersenen, ding nang brain. Ante ora nang kunang brain nang move e mang of e pia falso nang. Pero wak nang te hasi en manera boting tanto voordeel si botume. Anto sina hopi hene te bai kai dingen kos no. Kuso nang kemen wak nang te bisa woki bopo usa bo pia falso maneta pia normal of mang falso maneta pia normal o mang normal wak no monoti kana kubo portemoni mas so boting tubo gegevens daar die budget nang saki ki typico sanger boting qua medicijn wat te usa sa onder wat de biba pa in de bio so wak no ku te lupida hopi kos ora nang kai na sa di onder nang ta kio ke na familia ta kio assim dus hopi hene te bai tu me person nang te kere ta fasi no ta asi bida fasi ta meso kos ku nang kumisa ku penpas no na bin ku penpas não te explicava certa fase para te pagar mais lia que pero ora para te sangue masaco laga bisa custa ta 10 florin com 50 cent então batin precies 10 florin com 50 cent de moment para mais lia com hene com su pen pas so botico hinka bo pen code Anto puting wada pe machine pe computer tra et kera en dit spedi betaald maar pague anto bopo kana pero ora puting seng de moment completo wanneer de mensen daar wat te doen moet je bossen anto moet sali facenda te clavota masli so nam te ganha yen kos anto hopi hene te kai pe kos no per sina ta kijk wat no in de blanco nang Bijbel te bisa kunanta the devil. Sa nanta the devil, anto the devil te binfe palabra di Griek diablos. En diablos nos te bisa diablo. Pero diablos dat que men deceiver. Sa hende kuta ganhador, wak no nang ganha hopi. Kolo di Yahushai. Kumos nang tayama Cristo, sunong tayaw siya, sukulo, wag no, sukulo, anto, nang gaya ho, because, hasta nos historia, nang gaya nos tabata prome, kung nos tabata na kosaw, nos tabata, di Africa, kung nos di Africa, so, pero basta acaba kung nota sina, so prome di Africa, to una nos tabata, Promedi Africa non stava in Israel. Israel non stava da Romeinen nang accorre con nos, no? Nang ambing captanos, inganos ning slavernij, e kon nang de hopidinos, e sunku pura hui na West Africa. Anto ay nang no sa queda 1500 ai. Ja não sei o que é não. Então depois slavernij começado não brinco e boto não. Pero esse tá outro vídeo muito vai explicar bem outro viagem.
Revelación chapter 13 verse 17. And that no man might buy or sell, save he had the mark or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. Verse 17. And that no man might buy or sell, save he had the mark or the name of the beast, or the number of his name. So, or the awoki, nanta si yung reclame, nanta si yung reclame si botume, tanto de bobida tapia hopi fácil si botine cos, o que não está assistindo, pero nós está bayendo um tempo que não está bem para tu gente que não atume cos vrijwillig, não está bem para que gente não, anto ponabo de campo, anto hinke cos dembo curva, dembo man of dembo pia of da onda of dembo cabeça of onda, não que hinke. Anto prome não te bahasi assim aqui wak awoki betin tanto tenda wak kubo tanto lugar kubo paga kubo pen passou wak no pompo paga ku seng ding man anto asina não que hasi ku echep no tu camina betin bo mester di echep si bo no tine echep no po compra comida água, gasolina, of kibo mester, of wagno. Asina na tabaya si kos. Verse 18. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 666. Dus, ik meen, wak, si bo kompe de ekos aqui, dat kemen tu Yahweh Basham Yahushai traha kubo pabo mire kos lo cual está so hopi dinocente tinko muri so hopi hende no te vai compre de cose aqui hopi hende no que wak putin tanto hende te vai misa pena na nossa di Bible na nossa lesa Bible na nossa kiko taskibi ting Bible nante queda como se não te escuta um pastor papia não te escuta em coi canção em coi pedeu não mata papia anto bota anya homber mishi ku muchachi hopi de coisas não te passando na costa também na Holanda na coisas não te passando na América tu caminha na costa Aruba Boneda wak na tu caminha é pastor não tá se coi sushi não anto bos não que tem fe pendeu não no ali no Buti ku lese Bible anto puntra Yahweh Basham Yahushai patunabo pahabri bo no pabo realizar taki tá passando so ti tanto costa passa tem bocada anto hopi ainda não tem ideia anto hopi dinos ainda tem como ir lubida coisa. For it's the number of a man, and his number is 666. Dus su nummer ta 6, anto un score ta 20, anto 3 score significa 76. So receita que man 6 e 6 e 6. Wacht, receita un nummer die bestia. Anto ora bota wak, eko aqui streepjes code. Bota wak. De tour streepjescode ting e coisa aqui é 2 streepje dilanti mai anto para trás anto é 2 streepje significa 6 anto dus tu cos que bota compra tu cos ting streepjescode anto dus ainda não a hinke é 666 liebe tu cos que nós ting cava anto a walking anke hinke ding nos curva wak no aqui na Holanda minusati ko sa o Aruba o Bonaire pero aqui na Holanda porta e makama nang kubuting ay riba nang tasi ko ng besya miso kos pero aqui na Holanda hopi hindi ta hinka chip ding nung kacho of ding nang pushi masa nang kemen ora nang
nang te perde e beste nang sa una nang te biba of kio, weet je. In kokes, want hoop je heen dat, kijk, asina na hasi, pabahanya normaal, ku bestia tini, pabo tambe, tabai tume pabo mes. Asina nang ta, asina te nien kos, waar na pa heen no mira, kiko te passando eigenlijk. Pero ja, zag je daar een video, zag je daar eigenlijk toen ik was kom ik papje over die awoki, bisa bos nang pamos nang saki ke koita, iko tanifika anto wak no si ya hao ba sham ya sha habri bovo pa bo complode coisa aqui. Awel yama ya hao ba sham ya sha danki pa bo complode, anto no tume coisa aqui. Well, bon. So with that, I'm going to give all praise to Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, Waharokah Kodash, and double honors to the apostles and elders of Great Millstone, and salutations to all your Akim across the earth for doing this work in sincerity and truth. So with that, I'm going to say Shalom.